Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy aguntaway, sagutan da kayo manen kadagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila dita Hong Kong. Kastamatan kanikabsat OFW, Vlogmix WLD. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Glory Diaz dita Dubai. Kastamatan ka ni Ma'am Joanne Mingming, ni Ma'am Evelyn Valdez dita Agoo La Union, ni Sir Vic GL dita Greece. Makablaawan met ni Ma'am Michelle Del Rosario, ni Ma'am Virgie Padilla dita Turin, Italy, ni Ma'am Inday Saliblib. Makablaawan met ni Ma'am Neslin Baliga, kani Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia. Shout out met kani Ma'am Arceline Rosquita dita Alicia, Isabela. Kastamet kani Ma'am Magdalena Kawili dita Alcobar, KSA from Tabuk, Kalinga. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg ket ulitak manen ti agyaman iti oras nga ipapaayo para iti daytoy a programa. Intay nga roden denggen ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ti surat nga intay kan biagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Janice, manibod probinsya ti Ilocos Norte, nga iti agdama ket adda iti Thailand. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadagiti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak kan agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasdeng agapuak iti trabaho. Dua tawanan nga gayan ayat ta Janice. Ang maging kay ta. Ket limad pa lang ti relasyon ta. Adday ta ka manen, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanang. Janice. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti deket na itaykan ka. Masuro na. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak ti reknak. Uy, agselos-selos manen to'y boyfriend ko. Apay ngamin no ibagamon nga gayan ayat ta. Iti kasta. Sardengan da kamaten. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni manong ko. Among maday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni manong ko. Sigurado apag sardengan nakmaten nga agadal ti kabsat ko. Sana bali, tamay salaangan atawan ti orayan ta. Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni manong Arman ti may papan ka data. Basit laangan apanawan ti orayan ta, okay? Sikat ti makaam mo. Ket husto nga roden day ta apanagmisuot mo. Ah? Agisam kan iti kasta, rumarti kinatar mo. Kasta agyaman iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Agyaman na, Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi.
So magmamanulangan na bulan ti Orayan, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan manong, utang ko ken ka ti amin. No saan aga po ken ka? Jak mat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babagan mo't lang dahil tayo iti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga ng agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbaga ti panang tulong ng token ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, kwen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat matlang no ijay kan nga agisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, kwa. Saan mat nga iti kasta manong? Kas nakunako, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin, Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalento akatrabaho mi jay. Ah? Wan kitaan to manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam tupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabitin tayo ading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya? Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wen, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti panagsublim? Dito yak pailaang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Oh, nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanya, Kwan. I love you. Tingmat ko na mo ipagamon ko ni Manong mo ti maipapan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Aga maging gaita, kat di mo pa'y matinbaga. Aging kakaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karama ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong, Atay bagam? Manong. Tika di maipapan ka na kayo ka ni Rafi. Ha? Amom, ti may papan kada kami, Manong. Nabayagan Manong. Hindi pa lang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada kada kayon, no nya ti plano yo. Nukas na. Okay lang ka ti panaggayami ni Rafi, Manong. Sino ako mamat nga yamang lapad kada kayo, ading ko. Pudno nga ni strictuan ka, di. Gapot ati kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay makamu kamatan Agyaman nak ta maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbengam ti agayat, ken paayat. Isuan nawaya kayon ka ni Rafi. Saan na parikot da ita kanya? Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw kumatan ti boyfriend ko. Nakarkarok ba'y kanyak Ayun gayam, adda good news nga ibagakkan ka. Ha? Anya da ita? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya?
ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati baka mo, Janice. Ore siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong araw. Inton makasangpet ka. Ta umayak ejitagos mo, ha? Wen Rafi. Sige, iddepo kung daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam Rafi. Wan, Janice. Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabron. Ko ha? Nabayagan day jay nga. Impag nati ulitag ko. Jak ni namnama am aproban. Iso nga imbis nga gisurak dito eh. Sanin ah. Taituloy ko kano ti agadal ijay. Ni, apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayo na. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yan kini Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay matasan. Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayo ak. Ngam para mutlang ka data. Mapanak ijay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta. Makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan. Ti buklan tanto a pamilya. Kasano no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko ti girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasawi ti kasta. Ngamin, sika lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanin sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilan nagtinit. Saan ka di? Wanyarad, Rafi. Tunggal ilalan nagjainit. Ipasimudag na matibarong agsapa. Amang isang bay itibarong anang nama. Kaslada kaya't mo asawon iti day tanga imbaga man. Awan. Tinulag ko lang. Dagiti ibagbaga, dagiti mananiyo. Ay, ungayam. Awatam daw ito, ha? Basit met abaks. Anyari tilinaon day to eh. Loko tama. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Huwag nga agpaiso. Adjis ti Pebrero ita. Ala, sorry. Nalipata. Itang agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Kaya anday ta kwintas. Isuot ko kanya. May ibagay ka di matla kanya, kintad mo akwentas. Siyempre may bagay lang unay ka. At daman na napinmintas ka. Agyaman ako na, Rafi. I love you so much. Inemabulan sa tinapalabas. Manipod na panidya Amerika ni Ratay. Maging kaita.
Kat saan sa apay mga mauawag kang ka? Wan nga rin tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta. Day tamat nga rin ti kanayon ko adamagan tatang. Imposible mag-awan cellphone na. Wano telepono man laang ang mabalin na apakiawagan. Tapno makontak na ka. Tatang, Ay, nakarkaron nga imposible. No ibaga na nga awan signal ijay. Kano man bilang kasta. Di imposible nga di na mo ipamuspusan nanti pa nakakontak na kang ka anak ka. day tamat nga rin ti pampanunutak tatang. Apay awan lam amumaon ka dagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adamot ijay syudad tatang. Awan mo't kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planong ika anak ka. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaan ng tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din awan kan dito eh. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan ijay kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda ta pay kabayatan ti panagsarsarita ta. Una. Agyamanak, Novi. Gayam. Imayak tag salud-sudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat namin makontak ti number ng inted na kanya. Adda ka di kontak mo kan ko, ana. Angkwa. Inam abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan ko, ana. Janice. Kailiw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontakan ko, ana. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan ichay. Pasensya ka na, Insan Rafi. Ngam insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Ubi. Kan may sa, maasyanak una yun kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka ija Amerikang agtartrabaho. Ngam saan mat? Taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mat ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Pudilangan tinang balkot, kadagit ito lang ko. Anyan tulangan, ti bagana, no makita na ti kastoy kasasad ko. Kan may sa, awan rupak ngay parang ko ka ni Janice. Ngamin, nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No ape an aramid mo tinangilimot kenkwana. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana. Insan. Iso nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam kenkwana ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka din? Rumwara kon dito'y silid mo Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. Angan. Di ka kuman agkadkad insan. Patsyak amawatan na ka ni Janice. Rafi. Pakawanan na. Nailimit ko yung kati amin, Janice. Apay, Rafi. Diyak ngamin kaya't masaktan ka. Nagroon na mamuham. Asahan ako bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka di mas nasagsakit ti naramid mo apa nangilimad iti kasta ka sa saad mo.
Ti amo katadakan iti sa balya pagilyan. Nalapsam tag sarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan. No apay adi ka man la umawag ko no ang text kanya. Mapampanunot ko may din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparik na itilasod ti manuabulan. Pagkawanan na ko, ma. Nasakit na para kanya. Ngayon, iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno aglinipatan. Tiyamok. Kit mamimpinsan na ko na malipatan. Nawan ton komunikasyon ta. Ang nagdutak. Ngamin, nakarkaro pa gayam. Sakit na iten, ti panangilimod ko ka. Iso ngay di mawag ni insan novi. Manugotak. Ngay surot na kadito yayan ko. Arong bang nalang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kas na, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto. Sana bali, tadakan dito'y sibay ko. Amo ka inang panawan. Aging gat maudi nga amis ko. Makapagdanata ba'y iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko abiyaga. Katagyaman ako na'y. Gapot adi ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtiyagkid daw iti pamakuan mo. Ay, ayatan ka unay. Eunice. Janice, iha. Naimbag nga orasyon, ma'am. Sikamat, iha. Mama, ako namlata ka di kanya akon. Mama. Agyaman na tadi ka nagsartang. Aging gaan na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kaya't kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Mama, among iha, kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asidag ti kantin apang panganam, tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isursuruam. Anya, huwan iha, iso ngamin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo, aging ka makaawit ka. Diyak man amo, no apay nga inlimad na kan ka ti sakit na kansar. Day tamat nga ron ti diyak maawatan, mama. Nasaksakit pa ikat di nga amang ti panangilimad na kanya. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ay, ala, baya mo niya. Tinapatag ita, naamwamon. Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulag na tibulod na abiyag. Mapagsisilpukon ti amin, mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakan. Ngam di akong pinagan-ano. Ngamin, ti amok kat pudno nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, iti nagpakadakan ka ako na nga ag-flighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat, ti Diyos laang ti makaikadang
No kaano nga isublina ti bulod na abiyang. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapat itugan na pa itibiyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin daytoy. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. No kasta, awanan tinamnama maagasan pa ni Rafi, anak ko. Awanan, tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimot nga ron ni Rafi no kasta. Ay, unay malakit din, tigas-gas at tinubyaw manakaw. Uwan nga ron, tatang. Agfailak pa lang itilif ko. Bantayak pa lang ni Rafi di ospital, tatang. Ay, kawan na. Ay, kung naalaki din no ada iti Amerika nga gadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Kat nataningan pa'y gayam tibiyag na. Tatang. No imbagana ko maadagos ti maipapaniti sakit na. Di saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Anya ngay nga ron. Kat napasama kain. Adda dita na nakaw. Isungawan mabalin tayo. No de ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tayo paikit day, tanaamuan tayo tikas day akasasaad na, sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, ada ka di ba, Pam? Laglagi pa mo kuma. Aka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sika lang, ti babae, ti biyag ko. Sika, ti umuna. Kan mauding ayat ko. Ay, ayatan ka man unay-unay, Rafi. Pakawanan na, kadagiti nagkurkurangan. Kan nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam, iti pamakawan. Ngayon, siyak tinagilimad kang ka. Kat ulit manan. Ti dumawat iti pamakawan mo. Gusto ko napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sa'yo. Iti kasta, di kan marigatan. Di kan tanang. Adaak lang iti sibay mo. Di kan to panahon. Itarik ay tatangan. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agring ka! Rafi! Makalawasan tinapalabas, manipod na itabon day dirapay. Kanya nga iti planom itaanak kaw. Ituloy ko talaga, brota. Sigurado ka, iti day tapang ngedeng mau. Uwan, tatang. Panagkunakat nalaklaka ang makalipat no umadayo pa.
At taken ka dayta. Basta kanayon mo alaglagi pan, dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti anyaman nga aramidem anak kao. Wan tatang, ket agyaman nak unay, iti kanayon apan ang palagip yu kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo, day di Rafi. Kaslakayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana, kadagiti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas ad-adupay kumadagiti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita kat kasladyak pay laeng maawatan, no apay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit di ti panangilimad na, ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na. Agtalo tawanan tinapalabas manipod pimusay day di Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasa nga kapaylaeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngem no man bilang makasarakak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek amaawatan nak. Panawan tulaangan ti makaibaga, noan niya ti agururay agasat kanyak. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal may sakada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumteng ti inkeddang ti Diyos, apanang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak, nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, kat adan to napinpintas a relasyon a dumteng iti biyag mo. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin, kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayan nyo, sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkel mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas agasawa iti lasod ti 10 atawan a panagden nami. Naadaan kami met iti 2 nga anak. May sa a pulis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag-duty, itulod nakpay iti klinik a pagtrab-trabahwak. Kasta a kanayon tinagbalin a rutin mi iti mano atawan a panagdan nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay.
Julie, ayan tayo uniform ko. Napalancham ka din? Wan, nalpasan. Kita ang dita kabinet. Nakahangar. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalis ang ititimba. Tagpapudotak matan itidigos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmatan kan ka. Taidagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orte gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Boy. Kita ni awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Adamanan. Sa bali mat anong ba? Urayan ka inton lance break me. Na, Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. aywan, mabitlaan, umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na, di na maamon abinasak. Ay, tuwalya ko na. Unay batay, aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog akon. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga mare. Jack matlagihitsan. At kita yan. Isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak, agawid akon. Ay parehas ta mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laos. Ay, disturbo mat day to yan tatumanets. Ni boy tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Ag alas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawidak damdama. Oh mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Oops. Oh, sapaw. Sapaw pa'y ijay. Oops. Tungit. Ayos. Sa wakas mare, nag-hits kan. Wan nga rod, mare. Sige, taya-taya manan. Oh, taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? daka mo Adda pa'y siguro, kita ijay likod. Yung kamang kitaan. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ang iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malamton aday ta dinardaraan. Nagdengdengak, nagprito ak iti bangus. Sako si nagpawan iti rabong. Dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasan nga Ay, inton bigat nga rodan. Sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya, katno kaaw-awid mo lang. Ita, agduty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iswasyak pa'y lati agduty. Isunan tumot inton bigat. Kasta aya. Wen. Ala, isaganang bayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihangar mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo tan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikan. Awan mo tan ti klinik dito eh. Kaslamat lads da gito eh. Ay naglokon. Dayay. Addagard iji abanda.
agdamagak man. Ha? Ni Bert samat day chay. Wan, ni Bert nga paiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagiti awanan bain. Naglugan dan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga ag-duty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balay-bay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Ha? Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga mintigard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Ha? Anya kumangay. Awan na sakit abakran ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakran ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga no nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayati at dakarbangan na amang loko. Ha? Saan asyak tiluklukwan na? Kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito eh. At ti sapatos mo. At ti medyas mo. Apay, di ka sumrek ije klinik? Saan ko adyuti ita? Mapanak tulaangan agbakuna ije barangay hall. Ngam madamdaman ton, taglinisak pa'y dito balay. Ayan tayo perfume ko. Apay ngawan dito eh. Ay na, usaraman matamatamboy. Day taman ni o, mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabel ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko, di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Inkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot, Mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay? Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliw, tapno maikat ti dudukot ko. Ha? Sa dino nga iti papananta, Mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit lang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrobatak. Agkulerete akman mat baset tapno presentable. Ala-ala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July. Ah? Anya madamdamag yun, tatang. At nangidanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya nga'y kumatikalukuan nga aramidak. Di ka agararame, di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensya. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar-aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayati adda karbangan na. Saan man nakasta ti panagras-rason mo, kas kalasaan adi adal. Kenlaglagi pam ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Isungag parbeng ka kuma, ha?
Sipat ka ngay! Agyaman ka ta sipat laeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka! Asino mat ti babaem? Ah! Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan niyak ti salsalod sudok kan ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakaasi. Tapno sinaam dagiti babaem. Saan? Nita. Sige! Sige! Oh. This one nakpay maminsan taag sinatan. Natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailang, kabailakmat. Dinakman ikasta-kasta, ba't? Sa anak amabutan kan ka. Sa dino pa'y itaan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramitan niyaw. Tata, Awagan wano tiksam. Ay aywam tapno agawi din. adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Ay, anyan tikas tagaramid yo Julay. Itapay, tadadakilan dagiti anak yaw. Sa kay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod nun, awan mat mariknak apamatag manipod kan kwa nakat. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak mi. Agasawa kami, gapo kada giti anak mi. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan mi. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sami. Da kayo laang mat ti aking nakam iti panagasawa mi. Julay. Puno mat, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray agbabae. Aramiden na ti kay kayat na. Taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Yung ka man sukunan dyan anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta danang idanon kanya. Sana nanasken pa yung amamuan no asin. Ingkakit kita ti anak mo. Magawa am. Taamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikasta, mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin a lalaki na sumurotakan ka. Ala, ingkan. Ay na anak ko, anya ka din day tangar aramitam ha? O ay kayo mat mami. O ay nga ibagbagam, kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatenged mo. Chikinini laang mat? Anya, laang kun kulamkit din. Agpudno ka man lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, o ay kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikininilaan, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arespetuan nga inam. No kayat yu ti marespeto, di agparespeto kayo. Anya ngay, insuko mon ti bataan. Anya kumangay, apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta si Kalara. Name. Sige! Idanon nyo! Saan na ang alayat-layat tigas tayo? Idanon nyo! Natangsit ka na. Huston, boy! Di mo palaluan ti anak mo. Pangaasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kitya, salpag kayo. Ha? Kastamat ken ka, daddy. Abay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston. Di kan sumungbat pa'y. Pangaasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. Oh, Noong sao kayo, kasla kay lakalinisan.
Ngam kinapudno na, rinukar mat ti kaunggan nyo. Agaw ka, Julie. Tamangan tayo. Kwarta ko na, mami. Ala, ikamon. Lara apaw. Dahito'y kit palagip-lang ken kawan. Lolo, Luan niya kumadagiti makit-kitam asaan na nasayhaat kadagiti dadakkel mo. Di mo kumararamidan. Ngimkit day, agaramid kay tinasayhaat. Iti kasta, awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat maging araramidak, Lolo. Damami kan dati ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasaya ti agrebelde? Ngamin, sikat agtimnagan nakakaase apaw. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada. Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anagan na. Isungarod ako nakadimo tultuladen. Agsingsingpet kakit day. Igaid mo ti agadal apaw. Iti kasta, adan tumat may panakkel mo inton makiasawa kan. Lolo, Balasang kan apaw. Adakan iti husto atawag. Isong agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot, ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam di ta panunot mo. Day. Ay, July, agurigor kan sabay. ah? Pagpunaan nyo mat tatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert ta nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigor kan sa. Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong ti mangga. Karaidak tasakon tupunan. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man, tasan ka manin anapan nakisugal? Uno, awanan ti isugal mo. Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amurong mi. Kasta agtalinod ka lang dito'y balayo, no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan, wano pag-iinuman ti papapanam. Kaslasaan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kau. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Isa arumbang na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. Saan arumbang agibalas ka? At kaya ko asawan ket aglalaki kamay. Teramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Ornusen niya no anyaman ti diyo nagkinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kidem. Give and take ti kasapulan. Tapno agtalinaed tinaurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kanibert. Kasla babaonan ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami, ngamin isu ti makitkita da. Ngem kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da,
naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay pailaang ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna ato kad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat ngagpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki, ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwala-wala da, agsangit-sangit da. Tumok mo sa dilangit ti gura da, ket maaramid da payan ti agilunlunod. Ngem sika ket saan, nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam. Ket nagaramid kamet iti wagas, tapno ipakitam akabaalam met nga aramiden ti aramidan na. Banag abiddot. Ngamin, dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Ken maysa, talaga asika ti lugi, ngamin, babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, ken iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak ket kurang kayo laang siguro iti komunikasyon. Naruwam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamat dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo kat agparinyo kayo kadagiti vawsyo. Lagi pa nyo dagiti sapatakan karing kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdanayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Katjak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak unay ti oras nga ititadyo, tapno agdangag kadag iti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo, Arubi, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak idi tinaasam nga agdangag kadag iti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Iso nga inyob ubing kumot tinagdangdangag kadag iti drama. Ket pakaragsakak unay, ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok idi a drama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno adabusbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngam jakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon tinagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang, Beshi. Ang nakapalas ka manan iti kastaunay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan agkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas la ti trabaho tayo jay mall. Apay, di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan, best. Sayang mo day no palos pusa.
Isupay no adamang tad ititip. Ay na, no labsam ti agsarita. Kasla mo lima ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagaget mo. Ay na, kinapod no na beshi. Kayat ko ti agorno. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanin itinginginaan a restaurant. Ay wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Iti kasta, saan ka ama disturbo inton sumang pata? Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? May kamanbit dito, Apo. Aday ba ka? Anya day jay, Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adto'y, Apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglud mo. Well, Lola, ado day ta na. Jay naka-unload ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na kan pang Taawid lakay. Adda ka no ngamin pag natibos na. Kat ni Rubila ang titalkan na ijay mol. Apag-obraan na. Kastaya. Wen. Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nang tinagtrabaho ng tag-eskwela. Ay, wen nga rod lakay. Ang may ngay nga rod. Isumot siguro tinay tuding agasat yay apo ko ta. Na, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna gasat na. Gasat na ti sana makaeskwela ta kinay kayat na matintag trabaho. Makatultulong batkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mo't iti allowance dagiti adina. Sa bagay ba't kiti ang may masaya nga nagatalaga. No nag-eskwela ko may sa kumaitan maestra. Wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello, Manang. Kano ka kanong agawid? Urayan na kada lola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid ading ko. Ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko. Wan? Kasano nga iti pagpagatang ni Lola? Ipawid kunton iti biyahe nga agawid dita inton bigat. Inagan kunton kan ka. Tasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod, Manang. Mangipawitak tumot laangan ti allowance yo kin ni Raisa. Kastamot ton dalolo kon lola. Isupay nga igatang da iti daduma pay akasapulan dita balay. No agudong da ijay ili. Sige nga rod, Manang. Kaya tagyaman ak unay, Agan-anad ka nga rod dita. Sapay ko mata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka mat. Urahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakada ak iti boss ko inton agsubli ading ko. Ay na, agawid ka nun ni Rube inton bigat lakay. Kastaya. Nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Bagno manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Apay, agpakipin ka ngamin ay kat no napigsata pa'y matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Ay, sa bagay nabayag mata na panawan. Hindi na o diya nagpasyarak iti bagyaw. Ay, imbak na nalagip di apo ti panangikuyog na kadata iti sudan. Isuka no ti regalo na kan ka. Iti umadanin apa nagkasangay mo lakay. Ay, won.
Intod o may alawas ang tikasangay ka. Ay, isa ganang marunti o sarag abadaw. Ang jacket ka. Tanalambay ni Jabagyaw. Wan, isa ka nakinton madamdamala kay. Ay, impaglaeng tananakam ni Rubeng nga apo ko ta. Wan uray saan anak adal. At damat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amo na titumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, tikas to yan na pasamak mo, lakay. Apay, ngayon bati na kami matan. Lolo, apay, di mo matan inuray, ti pa nagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaw stiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka itangal daw. Kung basa pa maturaw, iti kasta. Basa pa mo't ngagring. Kat makaparti tinitiba manong. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang una yun, takas to'y matan tinapasama. Saan ba't gaya man ngagang-aga si diriri nga kitayag sama. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry na itakla nga nakawin. Sorry na dinak na oray ang nagawid. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ibaro kong kulola. Agbabawi akman. Ngam daladawan ti amin. Sapay kumatamawat anak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta. Agyan daw kalagta iti pamakawan kan kwa na. Iti kasta malaganan magtirik na. Kaano nga iti pa nagsubliyo iti Hong Kong, mami? Saan akon nga agsubli di abroad? No kasta, ag for good kayon, mami? Una, bakutan ni Lula yaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, mami. Ngam talaga ngamin adyak mayulo iti ti agadal. Sayang laang ti kwarta busbusak. Nadyak mat laang makagraduar. Sana bali, tauray jak na kaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay katanyangay, anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wan, mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mangtudak, mami. Hello, sa dino nga di bang dagasan miking ka anak ko? Ay, pasensya kayon, mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya, apay ngay. Kunak man no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day dya iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Ti kasta, ma'am-am mo dagiti kakabagyan tayo.
Kaya't ko unay ti sumurot, mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a taong agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, mami, sana bali, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay kat si ka nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no ada itad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka agawid ita, manang? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat. Busy ak amang yor ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Hindi ka nga rod umay ti kasardaman ng Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Jay. Katuan, manang. Ay, sayang ah. Lugi ak manan nga rudin. Ano kasta? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin, manang. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma. Kaya't mon samat nga awan allowance mo iti makadomingo, ah? Ang ako lang day, Jay, manang. Si Kamet. Ang adagan ka, no serious one. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day tumat ti itad mo kinirais na. Ibagam tumat ken kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Joan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Gumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Ken iyalaan nyo iti prutas, wan? Wen, manang. Hello, manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kit-kit dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. No kasta, di ka man nagawid? Saan a talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumat lang ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo, manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikati makamo, manang. Wen, umawag ak tulangan iti agsapa. Sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Iday ka pa makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Di ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudin. Ay, wow! Congrats myself ang aron. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, i-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubli pa iti pwesto ka. Ang mga nodamanan gumatang kadag iti lako. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, Mat. One best. Natay ka no ti may isang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga no makumikom. Urayam, pacheck nga reply mat lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock kan collection dito yung pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y Ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kas talaga iti business-minded, des. Business, di ada iti panulot da.
No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Manyangay. Talaga kasta. Ken, mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo ba't ita. Ang saan mo't? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawit ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na. Kapo siguro di kinabakit na na. Iso akas jay. Adun di marikrik na na. Kat, ipantayon iti ospital. Iso nga ro da pag-awidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang nga ramidon tayo. Ngamin, do ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agpantay kan kuana. Sige, agander tayo mak iti trabaho. Iti kas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Kumusta nga ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dag iti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng na kano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, bes. Ay hala, apay nga tain sardeng na? Naibus kano ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanon analagip ni mami adi namag. Una yan. Sana balian, saan mo't adelikado ti kasasaad na ita, Bes? Okay kanumot kan ti blood pressure na. Amangan no iyawid damat laang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwana ika hospital? Ni mami, kandag iti do ang kapsat ko. Mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggad ni Lola. Ray, apo. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo, Arubi. Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na. Kat makaaway. Ay, well, nagbiital daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod, apo. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panagluwalo tayaw. Arabidan tayo lata tinainsigudan akaugalyan tayaw. Amang lagip kadagiti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang rod ng Lolo. Adda pa'y maparte. Tuhan, apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Mga ano nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo, para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga roden nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Ah? Isaya, best. Oo! Si Maranta ka kaya? Siyempre mo't si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa'y ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mo't ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin na sumurotak mo't iti panagawid mo, tamapasyar ko mo't yung lugaryo. Wen nga rod, best. Saan mo't ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat la ang gundaway makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang,
Manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola. Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. No gawid ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barokong ko. Manang, Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. napigsa pa di kalman. Nag-iisang pa di ko nakagawid ka. Pag amam. Basta matlatan na kusboy tinagtugawan na itigid ti kaman ha. Hindi bangunan mi. Saan mo tanagang angas? Unay matantikas doon. Apay, di nagnauray. Apay, Lola. Manang, Pakawanan nak, Lola. Pakawanan nak na italaga nakaawit. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag.